At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay tiragsak, ken liwliwa kabayata rikiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Agdaak pa ila dito opisina. Umaya kon. Agawid ak labi iti jay balay ta daalaet. Amang ano may bayag tala unay. Matagtaganak tumat lang nga aguray kan ka. May kalasukunan nandito opisina yo, tagpuyok tama pa di balay yo. Sikat ti makaam mo. Naadapay kayat mo kay baga, intun madamdaman. O sige, umaya kon dita. Bye. Bye. Ay, talaga day taan napol. Saan lang ang makaururay? Nga, sakto lang ata iti alan kada bantor. Ano sa pagtultulagan niyo apapanan ni Napol, Carolina, iha? Dandanit nga rin nalipatan, mama. Naimag taimawag dayay abaklakan niya. Bakla ka di dayay? Saan matikunak? Di yun lamadlawan, tigargaraw na. Isuan na talgadak amakikuyog kan kuana, taamok abakla. Amo na, adyak kaya tagpaaram. Mga nosra mo na namin pinsan tapusong ken ayat iha. Kayat mo ay abir nga sanda ka iti baak. Saan nakabaak? Baloak. Balo a virgin, mama. Oh, kasano balo ka kat nobyom la ni Artemio iti na disgrasya iti motor apo unti nakatayan na. Mabwisitik man ang makalagip iti dayta. Siya pa iti nang gatang iti motor na. Saan lagayam asyak ti ilublubon na. Ije lang aron tinakadiskrasyaan na. Ay, iso nga ron amani po, ije nagbalin ka na suplada. Saan pa nala daw ti amin Carolina, iha? At dapay namnamak amadaan ti apo ko. Sumardeng kayo man, mama. Mano ti tawan kon? Ay, mabiit lagayam. Kasano, tinagtulagan nyo kini Leonardo? Da kayon ti makamukin kwa na, mama. Ita kayo man langan. No, santak nga inggaan. Urayak langan itirwar ni Napol. Abagi sulahunay, kisasangbat ko. Ururainak ni Carolina itiritaw. Niya kumangamin tiga puna adi maguyugoy iti kinagwapo. Nay, hindi mo sagad ti kutse. Inigaman na tima ni Carolina. Kat kurang nalangan nga ginnarakop na. Ha, saan na mabalin na ito'y? Kukwak lang ni Carolina. Ngam, nay, nakalugan na ni ti kotse. Kasano nga rodan tinagtulagan mi. Siya kalakuman kini Carolina, Leonardo. Naira na nga napapananda kini Napol. Ang pagkasarkan sa amatan ay di mabit, Mrs. De Leon. Ay, nagsaya at kumando kastagag pa iso, Leonardo. Nakita ti panagigam na di alalaki iti dakulap di Carolina. Imbe sa pagsaritaan may di pagsugbunan mi a negosyo. Mapandan sa amatan ag-apply ti marriage contract da iti munisipyo. Naagaw ka talaga. Bakla ni Napol. Kadawan ti plano ti anak ko ang makiasawa. Bakla gayam di kaduan. Kaslamat ag nobyo da ngamin. Tangay nalpasan, wano adakan dito Leonardo. Datalatan ti agsarita. May panggap iti singasing mo ang negosyo. Sika, Diyak nilamnaman day dyan nga inarabid mo. Uray lang na patalyaw dagay tinakakita kadat na. Anya day jay? Agin ko kunakapailaan. Ay, nudyak lang at mo apakla ka. Ang mga nudyak na puutan tinangtumpakan kay ti panakakalaat ko gaputi panang pet-pet po iti dakulap ko. Ay, naglamuyot nga ron. Umapalag. Kasta kumamot ti kinalamuyot ti dakulap ko. Ramay, wano dakula? Ramay, kan dakulap. Kan amom no anyapay ti gapuna nga inaramid ko dayjay. Nalasin ko ti kotse dayjay ang Mr. Bartolo. Nila kay Leonardo, ti kayat masawa? Wan. Agun gayam, Bartolo ti apelyido na. Iso aday jay, Simro ti kinasutil ko. Pinanggap ko apag silusan. Ang palamis kayo pa, Sir Napol?
Agyaman na, Pipita. Wow, nag-iimasan da ito yung sagana mang pagpalamiis ko. Mango shake. Kaado nga min tibunga ti mangga. Makauma si daan. So nga, in-blender lang ni Pipita kat aramida na at juice. Panawan kayo bagay ni Madam Sir. Awangan naglaang na masapol na, Madam Carolina. Mabit lang, Pipita. Kasarsaritan pa ilaan ni Napol, taada laag iti kwarto. Ken, saan mo nga awagan ni Napol iti sir, takapadpada ta? Ay, si Kangamin, Carolina. Tila ibagbagam. Uray lang na pamulagat ni Pipita, iti pa nakakigtot na. Saan nga minamadlaw, Sir? Pipita, awagan naklatan itinagan ko. Oh, Carolina, di ka mataggunay amapan iti kwartom. Amangan numangal daw tapay dito balayo. Ala, ibatim lagad dagiti papeles ta ited kontok ni Carolina, Leonardo. Adalin nantuan na imbag. Awagag tulang arudan, no kasano anawaya, makapagsalita kami. Bueno, mapalin mo't nga nga umayak, hindi balayo. Nakaluka, tirwangan di balay, iti sino man na sumangpay. Nga may pakadang mo muna ni Carolina. Bareng jak balipatan. Kalpasan da ito panagsalita ta. Ano pa'y tinaskan nga si Kaswa. Masansan mat ngagpasyarak, hindi balayo. Mabit lang. Ada umawawag. Ni Carolina. Hello, Carolina, iha. Matgayam nga da sa nga ili, mapayarin mo ka nga ay. Bareng agsubli lang rod. Sige, iha. Awagak man nga rod ni Lizel, na daditan ti sa nga ilim. Kasaritak. Sige, ibagak nga rod nagsublin tumatlaan. Nerpas. Kama pagnamnamaan ka, Napol. Gapu iti da ita, ilibre ka iti pangal daw. Ay, ada kumapay papanak. Ang narigat apagkadkadan ti Gracia. Ang kalpasan na makapanganta, kat itulnog kan. Ada pa'y ngamin papanak. Talaga nga ado ti pakakumikumak. Ingka nga rodan agordar iti kananta. Mabit lang tamang rawarak iti pagbayad mo. Ay siya, kunti makam mo. So katamtulatan inton madamdama. Wano, inton maminsanan asikay ti agilibre. Ang masapol, ang nakasaganan ton ti kwartam, Sige. Pilyo at talaga ni Napol. Makakatawa ako man. Ni Leonardo, inrantak lang aruto na pinanawa ni Diya opisina. Awagan na kailangan. Hello? Sana ka di madlang nga makasinga, Carolina. Saan kami pa'y analpas? Anya ka titibagam? Imbatik lantan ka ni Mrs. De Leon dagiti papeles. At alam to na imbag ti proposal ko. Gam na say-saya at kumano makapagsangot ang agsarita. Ado nga min ti schedule ko kadag ito'y masungat ni Aldao, sir. Ora ijay balayo kuman di pagsaritaan ta. Mabalin matlata. Awagak to ni Pipita amang isagana iti pangsanga ilimikan ka. Ay, sana naman sa pula sa ngayon na, Carolina. Di na patag at di pa nagsarita ta. O sige nga rodan, tama nga numakasingak. Bye. Bye. Masuroon na kiti day talaka. Amok no niya talaga ti panggap na kanya. Urayak ang maka-order ni Napol. Kitaak man na makaplastar day alakay iti day to'y nga aramida. Adda iti rabaw ti lamisaam dagiti papeles nga embati ni Leonardo, iha. Nga magsarita kayo to ka namatlaan. Daklit day alakay. Impambar ko lang araw dun nga ado ti schedule ko iti day to'y alawas. Kasla saan ka nga interesado iti day dyan negosyo, iha. Saan la aday tatiranta na kanyak mama? Laklakayan lang arudan. Agarap pa ila kanya. Iha, saan ka kumangag supsuplada? Tapnaawan mang bastuskan ka. Padasin natin mang bastos kanya. Ay, saan namot nga ta maaramid ay ta. Padam ang negosyante. Kat saan nalakit di ngay babaeng tibakida. Ang amti ko na, iha, di ka pilpili. Urila ka, ikas na kabakladitan. Pambarakon. Iramraman nyo pa ni Napol. Lalaki pa ilanay jay, iha. Ay, saan man aday tati pagsaritaan tayo, mama. Masapol nagtrabaho akon. Ala panawan ka nga rudan, tani ada papanak. Inuray ka lang kami na makasubli. Itay pay.
ang pinagbusina ki driver ko sa baya pimanaw. Ngayon mawan mutlat na ti mangilukat iti gate. Inranrak ti maya masaba tapos masikapak ni Carolina. Madlaw ko akayat nakalitlikan ngam saan na mabalin. Urayan niya pamuspusan masapol ngagtungpal kaniya. Sa nasyak ti klase ti tao ang mapagkadkadkadaan. Sir, embaga malumiyaw. Kagaya man kabarbaro akatulong na. Ay, sir, nasurok pa lamang kalawas ko akatulong na Mrs. De Leon. Ay, sino ka titima sa pulyaw, sir? Ni kuma Carolina. Amuna ti ay ko ito, tapos pagsaritaan may ti proposal ko ang negosyo. Hay, awan pa ni madam. Ang mga narabinto no sumangpad, sir. Kanahan kami na marabyan no sumangsangpad. Dumanan kayo, sir. Isang kanya. Agiyaman na. Anya tinagan mo? Pipita, sir. Pipita. Wan, sir. Sige man garon. Sumrekta pa ay pipita. Agalasotson ngamawan pa ni Carolina. Si kapak ti kunak ngam nalalayng samat ngam siya. Dahita tiyak maklon. Day, batagtagan ka sa tinagor uray, Leonardo. Nagbayag kat nga mina na sumangpat ni Carolina. Ano nga taunay ay atiraramidan na kinapanan na. Awanan niya man na. Kasi tay pagsasaw. Di makahuray, makaguno. Seryo na daw. Kauawag ni Madam Carolina iti cellphone kau. Pwede ka doon kan Sir Napol. Ha? Kasta ka di pipita. Agyaman nakiti panagibagam. Narabyan ka no apimanaw yung opisina na. Tayo nori na pailang ni Sir Napol. Ado ka nung amin ti pakakumikuman na. Agpaiso day ta, Leonardo. Talagang agkakuyugan pa'y nagijay adwa. Mapansa tayo ko na ako ni Daibigat, Mrs. De Leon. Dangdani ka nagmanugang. Naimbag, tasaan anak kasaango ni Carolina. Tadikit kumamakagurakan ka itiday tangay pagbagam. Kanayon ko mo tabagbagaan asaan nga agsupsuplada. Kanasay-saya at no asawa. Saan nga pilpilin? Lakay no bakla mabalik. Isudan sa tagidayan. Sir, Madam, inaklong tantigait. Abangan mo agungat naman ni Madam Carolina. Hindi amati ko na dahil di akar minsita. Ngamayat no lakay. Salagit di bakla. Nagkit-kita kayon sa matan kinina, Paul Sir Leonardo. Ado akumpanya ti pagpapaayan na. Katingkadag ko nga awisan tapno kadoat na kamangada iti proposal yo. Langangagpaiso ni Nabol di masirib. Talumawa mo tan di moging na. Ay na, kunayo pa sir. Mangibabain. Papayaw mabayin ka. Agyaman ka kiti. Nagmadiakit kita ang tinailot di moging na. Hagkasaritaan kayo sa akit di Kat, ayan nga ro ti project proposal, sir. Dagiti papeles ti kahit ko asawan. Magan tayo kumapay, sakbay nagsasarita kayo. Tadi rabiin. Saan ka mabisin, mama? Nakaado kami kininapol ti nagmeryenda ta. Naragsak ti pa nagsarsarita mi. Dahil tapay ti nakarabyan mi. Saan ta kami kuman nga inuray? Nang rabi kayo kumalatan kada Sir Leonardo. Awanan niyaman na dahil ta, Carolina. Akan day talabang magandang aramidag no ba? In kayo latan mangan, sir. Ayan ang nagiti papeles tabasa kabayatan ti panangrabiyo. Ayun gaya. Anya na pa nakalipat ko. Nabatik sa iti opisina. Niya. In kay manganan, sir. Inakitaan iti kwarto. Amangan no nairagpin ka dagiti inyawid ko a folder. Anya lakit tintiado ti pampanunutan na. Ay, kasursar ko lang dito kwartop ka mo tao. Agid na ako man, tanabanlawa kiti nagmalam. Manay, naguni mo ti cellphone kan. Adon sa akin titi, pagkakumikumam, tanabanlog ka ako nam. Aginan samot lang na kiti amom ako nam. Ay, wine! Aginan na lang at paisaw, nagaduma ti tarakan lang aso kan pusak. Tagiti launay pusa, abaw magsi anak damutan.
awan utot kan ulag. Nakabutang da nga ron, dagiti pusa. Asidig kayo kay diti bagel, tadaulan. Asidig kami iti kataltalunan. Kan nadakaro ba may junk shop? Kat nagado ti warada. Ay, baka turturo kak pagitin ka mo tao. No, jak tun sumungpat. Kahit nasawa, naturugan kan. Sige nga Rodan. Tanay, makaturturog kan. Kinumusta ka lang. O sige nga Rodan, bye. Hello? Hello ka mo tao? Ay, awanin. Yakmat nang maginindot na ti cellphone na. Wano? Iso mo ti nakaturog ay. Nyamat ngaminan na yung imbag-babak. Imbag ka makaturturog ako. Awan gasas ka na. Saan may tamasapol kami nga istorya? Di ba paspasamak dito? Nakapay narabyanak ka naginta. Ay, narabyanak lang kami na mga ring-ring pas ka dagiti trabaho. Nakapamitlo ako na nagkape. Ay, hagkakamaakampay ti suyab ko. Kaslak na nabarte ka nabigatan na di minom iti anak. Kagurak ti mapuyatan. Gapoy ti panakasuron ko iti nabasama kini Rabi. Talaga asan nakapagplastaran ni Carolina. Kasla na pintas madlaw na Diya kay palubos nga diwan nagdayabakla. Awagak man ni Braulio sa pabugbog kulangan ni Napol. Bueno pakidnap ko ni Carolina. Ay nga, saan kaya? Amang mapornada adagos ti diskarte. Malagip ko abaklagayam ti loko. Amok nga rin daramidag. Uray ta naalak ti numero ti silpon na di Rabi. Awagak man. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Da kayo gayam ti mga awag kanyak, sir. Pasensya kayon, no saan ko anasumbatan na dagos. Bigbigat sabay lang. Gamaton, ti pagkakumikuma ang Napol. Pasinisyagan, di pa nang singakin ka. Naimba, gabigat mo. Oo, agyaman aklaunay, sir. Kababain, nalipatak tinang kablao kada kayo. Naparabor abigat yo, sir. Naunag tilokanom, kas kalaman naniw. Manuntikas kang ka Napol. Nagubingak ngamin iti apong ko abaket, sir. Ni Bapa. Bapa, kunakta bakit abalasang. Anya? Uray gayang bidigat oson tiyag bakit abalasang. Ado ti bayog, kan baak iti lugar mi, sir. Aywan gaya, masaludsod ko man. Anya ka diti maipaay ko kada kayo. Nadlaw ko nga may natalkan nakaunay ni Caroline. Agar-aram kayo kadikin ni Carolina, sir. Saan da ko mapagsilosan? Dagitala na kurang. Di ba nagtalag na di bagi na tinasilos? Pinuna imon. Awan manak nakam dagijay at tao. Nasasayat ko ma. Di ba nagsarita tanwag kita tan Napol? Oo. Ita ka di abigat, sir. Ada ngamin nagtulagan mi kini Carolina. Masapang agkita kami iti opisina yo, tapno pagsaritaan mi ti injaya yo kunkwana pagsugpunan nyo a negosyo. Kalpasan ti pa nagsarita tayo, ino pa nagsarita yo. Mabalin agkita ta, Napol? Mabalin matlat ta, sir. O sige, madamdam nga rod. Siya kon ti mga awag kada kayo. Ay, saan ka nung agselos? Nadlaw ko lang nga roden iti Rabi. Makiay-ayam akman iti dayjay alakay. Makisinutilak. Katugtugaw ko pala, Carolina. Nalpas ka na nagat. Saan mo matakin nanday tatinapay na palamanan iti ham? Makaanay kanya akong deti kape, mama. Awang kanas ko amangan. Aglaladuta ka na kari. Nudyak la pampanunutan tinagtulagan mi kininapol. Ama sa pa nga kita kami dya opisina. Ay saan ako manarumuar.
Ay, nuan niya nga minti nakalipat ang kadagiti papeles ngayon para ba ko iti labisaan mo. Talaga nga inrantak nga bati, mama. Saan nga interesado ang makisugpon iti dayjay alakay? Supay tigapuna na puyatan na. Kagurak naglaladot ng trabaho. Ay, saan kayo kumaan nagparabi ngamin akin hinapol? Kaslamot kami agnobyo kayo. Anyang agnobyo ti bagbagayo, mama. Saan aka na yun? Taado mo ti pakakumikuman na. Pinilit ko la idirabi eh. Hindi ako nagdigos tab no maiwagsak ko ti panaglaladot ko, mama. Ay, di mo lang amin matultulan ni Pepita. Oray na banog kadagiti trabaho na niti balay. Makariing latama sapa. Kat agin sayo pa eh. Sus! Nagadulakit din na ginatag mo akananta dito opisina. Kasla maudi mo't apan nanganta. Tapnong magagat ka nga ron amang basa kadagita papeles. Maumuma akon. Syakit din. Inal daw a papeles, tigam ko. Kan napintas mo ti Jaya kan ni Sir Leonardo a pagsugpunan nyo a negosyo. Lawag mantad sa napot. Napintas ti Jaya ni Sir Leonardo? Wano? Napintas latipan na kay Sagana dagiti papeles. Agpada. Madlaw a masirib. Malaksid iti kurso na at komersyo. Nagadal ka no pa'y nga abogado. Amok pa yan no, pinaaramid na iti sa bali dayta. Ha? Ay sos, madlaw ko akasuron ni Carolina dayjay alakay. Kasanulangan, numaamuan na kinasaritak ni Sir. Ay, ang mga iraman nakakagura. Nakayaman nga ay matunay. Kunak no nang subli ni Madam Carolina. Kaslagpada kami ti busina ti lukan niyo. Nagmayatan no kasta, Pepita. Pinagbalin nagmutin nga abogado al di na oras. Wingayap. Anya dayjay nagmayat ako na yun? Saan mo na panunutan dahil ay? Kinapod nun. Arapap ko ba na talaga tagbalin nga abogado ini? Ngamusan ko na tultuloy ka pwede pa nagnegosyo. Anya ganti may paay ko kada kayaw. Kababay na kada kayaw nakamatpider latan. Padang amin nga awan di Madam Carolina ang Mrs. De Leon, sir. Awan mo't nga tatidagas na no padanunan na. Malaksin no adabilin da asan ka ngagpastrek no awan da. Narigatan no siyak di ka po na amaungtan ka, Pepita. Awan matkid diti kasta abilin da kanya ka, sir. Wala. Dumanan kayo atat no makapagtugaw kayo, sir. Ay talaga dumarunak. Nalbas lang arudan nga dak nito eh. Kan talaga sikat tirantak. Ha? Kasa ka di, sir? Ay, sumar kayo ano? Kanya nga tayo di ba ka na kanya? Inkarik kini Sir Leonardo nga awagak kalpasan ang makapagsarita kami kini Carolina. Ang jak na lagip nga dapay aramidak. Mabalin mat nga ta nga awagak ket ibagak nga inton aldaw laangan nga adda panawon ko a makipagkita kan kuana. Ang kababain mat no panunutan na nga inrantak nga ilibre na kiti pangal daw. Ang gagangay mo't dayta no da transaction mi. Ti pampanunutak laang. Amangan no maamuan dayto ni Carolina. Ket panunutan na pagtultulagan mi. Pasensya kayo. Ay ti kabalak ay pamerienda kada kayo. Agya managpipita. Sana napatagkan niya noon niya ti pamerendam. Saan mo daday tatirantak no di kat sika. Siyak ko na yun, sir. Mas daw ka siguro. Amo kajak madanon dito dagiti agina nga amom. O di sika tirinantak. Ako adala kaya ko adamagan kin ka. May papanitan niya, sir. No, may papaniti trabaho. Awan ti problema. Adadapay nga awan problema kadagiti amaw. Nasingpait, kananos da kanya. Aglalo ni Nana Carmencita. Aglalo kan Carmencita ko nam. Sir. Saan ka madanagan? Nagkat-katuhata.
Awan problema ti dayta. Madlaw ko ang nasingad na Napol kan Carolina. Kanayon da ka di nga kuy-kuyog. Ay, dahito tijak mo, sir. Ati kat kawasawan. No kakuy-kuyog ni Carolina nga gawid ni Napol. Dahito tisan ko masumpatan, sir. Itak tayo naman nakatulong na. Masansanaan, sana ka nayaw. Malagsid kada kami kan Napol. At ka di pa'y sabali amang sarsarong karken ko ano? Ngawan, magtemo kung sir. Awan sa bala mang paswasyal kini madam. Jakla mo ay, di opisina na ata. Jak mo't bambantayan, sir. Sa bagay, hanggang niya ti panag ko nama. Agnobyo nga tada Carolina kan Napol. Ay, kwa. Kaslamat bakla ni Napol. Sabay kumatapod no abakla no di agim babakla lang. Sige, jak nga rin nagbayag. At dapay gayam papana. Oh, itama pa yung nawagan da, Carolina, iha. Anya tibagam kanyak? Saan kayo ngayon may dito opisina, mama? So nga inawagan kayo langan. Oh, Kayat ko, ada kayo ti makisarita kini Sir Leonardo iti pagsugpunan mi a negosyo. oh, apa ya siyak? Sika, tirumba nga kasarita na. Amo yung mga tadyak masang, mama. Uray tulungan na kayo ni Napol. Uray ni Napol, adu, ti pakakumikuman na. Awan, ti saan kanyak, mama. Basta siyak ti makisarita kan kuana. Adya nga ron ti amok nita. Isurog ti aramidan nyo. Makatulong pa ni Napol kada kayo. Agsarita kami to, anay ba? Ay, ano ni Sir Leonardo? Adda kayang papanan na. Ngam nakampay-pay ka nakisarsarita kanya. Katanya na kaya dinamdamang na. Ay, daytoy man, hindi ko kunakad. Nanyala ditan ti pakaramramanak kas katulong. Numamuan daytoy ni Madam Carolina. Ay, amangan no kagura na. Pasensya kayo, no itala nga oras ti pan nakasangok kada kayo, sir. Ado nga min tinaramid ko. Awalan niyaman na maawata. Bayag kayo sa nagsarsarita ka ni Carolina. Saan unay, sir? Apag-isulaan. Anya? Nagmayatan no kasta. Awan kaya agorder kay ti kayat mo akanan. Da kayo latan ti makamo, sir. No anya ti kanan nyo, kanakmeten. Madin sa tulag na ita. No anya ti para kanya, kuwak lang. Ha? Ay, naangaw kayo gayam, sir. Ay, narigat ti seryoso unay Napol. Akita niya din nagsaritaan nyo itinjaya kapag sugpunan mi ang negosyo. Mayat ti proposal yo, sir. Angam syempre, da kayo ti agtulag anay impag. Kasta. Abayam, day dati aramidak. Kalpasan ti panagsarita ta mapanak iti opisina ni Carolina. Kamusan ta payan alpas si kabakla. Naimbagtada ka, Sir Leonardo. Natumpungan ti ay mga oras, ha? Umayat sa. Inururay nagsakit di Carolina. Amoyo, no adda kayat kong aramidan. Diyakon pabayagan pa'y. Kalpasan na nakapagsarita kami anaimbag kini Napol. Diyakon impamindwa ti nagpanuno. Maragsa ka naglaunay, Carolina. Inawaga ka dagos ni Mama? Nay, apay ni Mama. Ay, ni Mamang mo ko na kuma. Kinasarita, adwa kayo ti makaamo iti daytoy pagsugpunan tayo ang negosyo. Ada kayo matamang isuro kan kuana. Kan makatulong pa ni Napol. Talagang sa masirib ni Napol. Ngam padam sabat nga do ti baka kumikuman na. Kasi tay aldaw. Apay itay aldaw, sir? Nagrana kami ti restaurant. Kasla nagtulag kami nga rod. Talaga bakla ti loko. Oray la kay sakit tutupan na. Anya? Kastalatan, sir. Sigurado nga adan itirwar ti may sapay a kliyente. Sa nagarudan ngagbayag. Sige, mapanag pa'y. Kurang lang napapanawon naksalbag. Nakadlaw samad.
Noan niya ngamin tinakay kaglisan ti dilak. Gamawan mo ti dagas na ang nagsaritaan mi. Gansan ko gaya mapagsilusan tabakla ni Napol. Unak tupay. Kaya mo na nga takot masikapan naktiya alakay. Ni Sir Leonardo matlaang tinangibuking itibagpagina. Anya pa'y tinagsaritaan nyo? Dayjay matlaang. May panggap iti proposal na negosyo. Awan ti sabali adinamagnan? Kas kumakanyag. Uno, may panggap ka na. Ha? Oh my God! Anya ti may panggap ka data? Katawaan na pa'y. Am muna, Napol. Prangka ak nagsasao. Amok akayat nak nga arman dayjay alakay. Oh, anya ko matidakas na kat balasang kamat. Di ka man. Oh. Ada ibagak. Iso adenggan na. Gapo ta nasingid ta. Pagsilusan na ka. Napanagnakak day ta idirabi. Oh, adola amin dayjay alakay mat. Apay ko mga agselos kanya. Naimbag ko maano pudno. Danggam. Kinasarita kun ida ni mama. Tulungan tulangan ni mama iti aramidan na. Ay, kabaalan pa nga tatibagik. Oh, awanan ti inanak. Aramidam para kanya. Kanjak kayat ama kaasidag dayjay alakay kanya. Talaga asuplada ni Carolina. Malaksid kanyak. Awan ti makasidag alalaki kan kuana. Ket gaputa ti amuna ket baklaak. Talagang awan ti panggap na makiasawa. Napintas pa'y laang. Naubing pa'y tilangana. No saan a seryoso. Siyak matla ti makapaisim kan kuana kat. Naimbag, tainlukat mo adagos ti gay pipita. Ay, nabanuga. Ay, sige, madam. Isarakin takot siyaw. Pipita. Umasidag ka kanyak. Ada ibagat ka. Ay, madam. Amangan no umay nila kay Leonardo. Pastra ka. Ngam ni mama ti makisango kan kuana. Sige, ma'am. Kasano tayo ito yan? Agulbudak kini Sir Leonardo. Saan mo ba takadwa? Ang nagsubli dito'y kusina, Pipita. Nakaturog ka din ni Carolina? Ay, madam dama ka no mga rabi. Hey, madam. Magduwa-duwa ako damang ibaga. Itiya ay ni Sir Leonardo. Anya, imay ni Leonardo? Apay ka no? Nagatuti din ang damag na may papangkin ni Madam Carolina. Basta gaya kanya. Ha? Hanggang nagayang pagkilimudan. No di kasi naruno. Jak ko man mo. Madam. Saan ka nagulbod? Ibagam kanyak no anya tirinanta dayjay alakay. No di mo ibagatipod no. Kuy daw ka kanyak. Nakawanan da ko madam. Najak na ibagadagos. Plano ko mamatlang ibagakada kayo. Saan nakman abali ko gan? Siya ti tao asaan na akayat ti masalsalawasawan. Maawatan? Carolina, iha. Di adal ka. San mat ko bakas ta kasabrak ti panagsarita? Tara, bakas tao ni Pipita. Takas ta tinasayat. Kan adda tayo ti sangwanan ti lamisa na pangalan. Kasanupay ang maganas ko ti mangan mama. Mangan kayo latan. Ngam intang madamdama Pipita. Kasarita ka na imbag may panggapi iti insasao nila kay Leonardo kan ka. Madam. Saan nasaya at apagpasugnodan ti Gracia, iha. Anya ko matiga po nang agpasugnodak mama. Basta awan ganas ko na mangan. Madam, kaguranak sa ni Madam Carolina. Iha. Pipita. Saan na nareta ti panunutan? Magad no si kakatawan matganas mo na magad. Di ka madanagan. Agbao tumatlang ti pungtot ti anak ko kan ka. Kasaritak to. Oops. Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Saan nakasungsung batan ni Napol? Adda nga tararamidan na. Awan gayam. Kasaritak man ti may sa tao. Umawag na matlaki di kanyak no kwa. Ngam tapno sana ni Carolina ti mang pumpun latan iti utek ko. Yak mo't mabali na baybayan ti negosyo akang runaan na pagbaknanga.
Sapay lang ko matasong batan na tiyawag ko. Papakitisin mong bata. Salbaga, sa dino nga tati ayan ni Asyong. Anya ayat ipagpupong tutam, Carolina. Pasensya ka gayam. Tadyak na sungbatan na dagos ti awag mo. Amumatan, ado ti aramidak. Ay, dyan man napipita. Makabwisit at talaga lakay. Ha? Lakay? Anya ka diya talaga? Asino ti problema? Asino pa'y alakay no saan anila kay Leonardo? May samot ni Pipita. Wait a minute. Talaga adyak maawatan. Asino ka diti kaguram? Ni Sir Leonardo? Wano ni Pipita? Kagurak idaadwa. Talaga asabalit ipagkab na kanya. Ay, dyan man Pipita. Di na imbaga adagos kanya. Mabit man laang. Kahit ko lang alaw-lawagam. Anya ayat imbaga ni Pipita. Ay, diyan ka mo. Sige man langan. Hello? Ne, inidap na lang nga rodan ti cellphone na. Ay na, talaga naungat ni Carolina. Nagpintas pa imot nga rod. Ay, hawan. Yaksan mauray ti panangayat ni Madam Carolina kanya. Isapay baka turturog ako. Kagura naksa talaga ti amo kabalasang. Kasanon ti panang rabina. Kuna ni Mrs. Del yung nga ison ti makamo. Yakmat maura yan na mga yap kanyak no kasarita na. Baka turturog ka talaga. Uy, ang kidaman dagiti batak. Jack kayat ti sumrak iti opisina na dagsandirik nagpipita. Iso akasarita kan. Anya ti imbagbaga ni Lakay Leonardo ken ka. Nagdamdamag lang, mat may panggap ka na kayo kini Sir Napol. Ay napipita. Saan mon amay babawi pay? Nalpas mon anay sawang. Jack kayat ti maululbot. Nagdamdamag ni Sir Leonardo no kanayan nga kuyog kayo kay Sir Napoleon. Kano agar-aram kan ka? Talaga tay jay alakay. Pagsilusan na ni Napol. Kakno bakla. Oh, anya pa'y timbaga na. Di na magnapay no. Asino ka no dagiti agar-aram kan ka, ma'am. Ay, dagit tapat lagayam timbaga na kan ka. Sa di mo imbaga adagos kanyak. Ay, pasensya kan no nakaungatakan ka idirabi eh. Ada ibagakan ka. Ngam saan pa'y nga ita? Oh, nasaya at talagang samot tirik na adabigatan. Kinasarita mo't lang ni Pipita? Imulo at agos ti darak iti imbaga ni Pipita kada kayo may panggap iti ay nila kay Leonardo dito balay mama. Jak na gustuhan, asaan asak ti umuna anang ibagaan na. Mga nagungat ka mo't lang, no impasabat na kan ka. Ay talaga, ano nabanong ka? Nagagut ka lang amin unay. Talaga akagkurak nila kay Leonardo. Di na pa'y naibaga ti panagayat na kanyak, basta dadagusan. Ay, kat kasaritam lang iti nasaya at aiha. Amo yung matanti kinasupladak, mama. Kasaritak ni Napol, tatulungan na kayo may panggap iti pagsugpunan nyo a negosyo iti dayjay alakay. Damagag no kaano ti panakasango na, sa agtulag kayan to kinila kay Leonardo. Lakay Leonardo kung kunamlatan. Nasaysayat siguro no awagam lang iti Mr. Solmarin. Tadapin pintas adenggan. Uray anya ditan. Leonardo ko nakpaikit dilatan. Kita man no di mapagustuhan akas labaet. Sika talaga. Kas like ikamot ni tinamnama ano kasta. Ay, pambarakon. Uray asino a lalaki. Jak kaya. Uray ka din ni Napol? Saan mo akayat? Ni mamamat. Kagno bakla ni Napol. Maragsa ka na tanasayat mo't lati pa nakisarita ni Carolina ken ka Pipita. Suplada di anak ko. Kasta nga tinabakatan na balasang. Iso amakam mo kalangan ng mga awat kan ko anak. Nalagaan tiriknak, madam. Saan nagbatla kagura ni Madam Carolina? Iso nga rod. Ano adanto pa'y sunot na kasarita na ka ni Leonardo. Ibagam to adagos.
Noon niya timbagbagana. Idahanon mo adagos kan kuana tapno din nakakagura. Talaga, kastanto ti aramidit, madam. Narigat no, da pa ka basbasulak. Ngam, nasaysayasan na ulitan ni Leonardo ti umay dito'y balaya talaga. Da ibagam kan kuana, akit dawam nga umuna ti pamalubos mi. Sakbay, apastrikam. Ngam, ni Carolina, ti umuna nga awagam. Mabalin mo't nga paysuya kasta, madam. Sus, narigat, di mapapabason. Agtalag kami kan ka, Pipita. Ngam, jay ugali ni Carolina nga anak ko ti problema. Nariga ta makumkumpasan. Kagura na gamin na dagaram kan kuana. Oh, Leonardo. Mr. Solmarin. Birbirngasan kayo matan. Kababain pa'y kada kayo. Napurmal na unay no Mr. Solmarin kunam. Nasamsam bitadanggan awagan na kitinagan ko. Kan makapaubing rik na. Apay kat ngamin, napalubusan tayo at tumaeng tilanga tayo. Anya ka didi, may paay ko kan ka, Leonardo. May pangga pwede. Oh, apay saan nyo ngay tuloy? Saan kayo ngagbabain? May panggap ka di pagsugpunan tayo ang negosyo? Naku, nagsamatan, ani mamalaangan ti kasari tayo. Tumulong ni Napol kada kayo. Sige. Awan problema iti dayta, Carolina. Ngam kasaritak tupay ni Napol, sakbay nga agtulag kayo kan ni Mama. Mayat sa tirik na ni Carolina. Nalailo kan naragsak mata kasarsarita. Dilagit masayangan na di kinapintas na. Ngam ti pagsidawak no apaya ni Mama na ti kasaritak. Isuda ka no kan Napol. Awan mat kiti ti problema kiti dayabak la. Maaramat ko pa apang grang tayak. San amabalin adag tungpal ni Carolina kanya. Sabado kunak kuma. Ngam uray day tang aldaw kat adolat ti pakakumikumak. Nagagat ka ngamin launay. Ang kasanong, kasapulan ka talaga. Di naklamapat ganan. Kwa. Kastoy latan. Mabalin nga inton rabiit ti biyernes? Sige, biyernes latan. Makaamunton ni Mama ang makisaritak kinila kay Leonardo. Kasaritak to tigayim ko nga da hotel na. Ijay kayo nga agmi-meeting. Anya? Apay hotel? Piliyo ka mata niya. Ha? Si kansama dada pa nagkurso na da na itiday jay alakay. Uy, alaka. Nagkaro ka, Carolina? Kat numastaaw ka no apay hotel. Siyempre, no hotel kat at restaurant na. Nasaya at nakunta ka adagos, Leonardo. Nakasaritan ni Carolina ni Napol kat inton rabi no biyernes ka no. Anya? Apay biyernes? Nilinam sakit diti biyernes Awanal daw ang ilngilina. Adola amin dayta. Ngam maudi ngamin ngal daw ti panagtrabaho dayta. Kat kasano nga rodan. No day tamot lang aldaw ti pan nakasango ni Napol. Nagpakpakaasipay kat din ni Carolina. Kasta ka di? Kasaritak to nga rod ni Carolina. Tama kipakpakaasikan ka. Anya? Asanan ka babayin? Sige, inton biyernes latan. Sige, agyaman na nga rod, Leonardo. Waragsakan lakit din ni Carolina. Masayaan, tayo manugot matlaang ni Mr. Solmarin, Mama. No agin papangina, uray jak itultuloy yun ti makisugpon kan kuana. Anya aya tay kunada iha. Di kano kari, iso ti rupa. Imbandugot kan. Pipita, isardeng mo ba ilaang day tal aramidam? Aday bagakan ka. Wait, madam! Umaya ka! Apay, anyat ibagam kan ni Pipita. Kayat ko amamuan adagos no niya ti banagan ti panagsasarita yung Mama. So nga, agkuyog kayon to kininapol nga agawid. Uray, umiyantolat nandito Apay ka di, madam! Isaganam ti may sa abakante a kwarto a para kininapol. Dalusam ana imbag. Kabarbaro pay laang ti kudson.
Ado ti napipintas nga ap-ap adi maus-usar? Wan, madam. Kan may sapay, mangrabi ida iti restaurant. Mangisagana kan tulata iti pagsasangwan tayo. Oray meriendalaan. Sakbay titing nga trabi kat makasangbad akon. Oh, ni patungpal yung tumat nga tan, ipangibabaw na kada kayo. Masapol nga tara pintas sa may padamag yung kanya. Sige. Sige nga rodan. Bye. Day mo't nga minanapol. Indra na pa iti biyernes. Sa anak lagad nga rod ang makapagtukyat kini Carolina. Kakaisuna. Amayatan dirig na. Ara pa pagpaikit din ang nobya kon. Pumpuna sa kita iti tawa iti kwarto apagturukan to ni Napolin ton rabi iti nasaripat patak ti kutsi ni Sir Leonardo kan nakaparada iti bato. Yung, apa yan? Dapat na uri nagbusina. Nagbindutak na ta? Saan ka di amagaw awat? Dalpas lang ang rodan, ipanang ipiling kuking kahit aramino niyo. Inawagan na pala Baw. At nakasarsaritan iti cellphone na. Masino nga tabi ay? Di nakapay nakita. Ang tingin ka malatan. Tumsakan. Pipita. Neran na lakit din ang nadadaalan tilugan ko iti sangot ti gate ti amom. Sana makawawat na diya mekanikok. Badang mapaandar kong tumot langin ton madamdama. Ay, nakita kami talugan nyo ito ipilayang sal. Di amukat, saan ada kayo? Di kamot nagbusbusina. Sige nga ron. Agsubli ako na di o nagsal. Pinapunod na sa nadagansan na iti pagsugpunan tayo negosyo. Masapol ko lang di kwartayo. Kat siya kung di makamo mang tarawid-wid. Agur orat nga tanti utak yung agnegosyo, sir. Iso amamati akabailan nyo daytoy. Angam no, kasapulan nyo titulong ko, o di go. Talaga kasapulan ka, Napol. Awagan kalatan. Mabalin ba, siya ti awagam no kuan, Leonardo. Siya kunti mangibaga ni Carolina. Wun, sir. Tapno adamat la pakibyangan na nukwa. Talaga nga da. Kasugbon ko nga ron, iti negosyo. Awan sa mo ti pagsasaritaan dayon. Mangantayon sa paing agsisina tayo. Aglalo kat, adan sapay papanan nyo, sir. Kanayon, abisi ti cellphone nyo. Biyangon mo na ito Makatapisak lakad adi na oras na kastilan. Ay, nasipngat pa ilaan. Iso aday tanto lamang ipapuno tayo na din sa ganak apag sa sangwan ni kumay di rabi nga isot kami kapan. Kasano? Saan mat ngamin anangan kasi napol ka ni Madam Carolina? Simrot mat adagos ni Mrs. De Leon iti kwarto na. Ay, nagwat-watak kiti diti para. Ay, sana ka makapaginsayo kada kita na palabas nga daw. Takasano? Nagatungar aramidan na nakasapsapa. Wow! Karatita ka matgaya ang pipita. Ay! Sir Napol, nakariing kay gaya man. Ay, pipita. Amangan no mabali na sursurwan na kiti karate. Amangan no mabulbuluat. Hala? Marabak kayo talaga, sir. Saan kayo mablogan? Saan nakakaratista? Ay na. Nagpormal lao na itipan nakisaritam kanyak, pipita. Saan naklatan nga awagan iti sir? Rumbang lang, nadayawan kayo, katawagan kayo iti sir. Kababayin mo't no saan aserti kayat yo, ayawag ko kada kayo. Kayat yung arad, kawagan kayo iti madam. Ha? Ay, naangaw kagaya ang pipita. Anya ti panagkunam kanyak. Bakla akadi? Sigun ni ti panang sirig ko kada kayo kat. Saan mo ti panagkunak? Ang amnukas pangarigan lang. No, day tati, nakaiparsuhan niya, wano talaga kinatawayaw. Awan magdakas na, awan magdakas nga raramidan niya, sir. Ado nga ro ti masayangan iti kinagwapok. Ken masiribak pa'y kano. Talaga mo, sir. Awan uray may sala kuma makatawid.
Saanan na dahi ti pagsaritaan ta? Rogyantan. Sursurwan na kiti karate. Nay, kunak no agang angaw kayo lang, sir. Ay, madam. Napul gayam. Matartarantak lakat nga ruday. Kasla saan mo't abak lang akpay, so. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Sigurado kay ti daytang ibagbagam. Imiyan ni Napol iti balay da Carolina. Saan mo man na sa irwan di panunot ko? At dakal ay ti sagok matapis ka. Umay ka man lang dito yan. Hello? Inidip na matgaya man di cellphone na. Awagak man di Pipita, taagdamagakken ko na. Ay, uray akla na bang aran. Kalpasan na nakadigosak. Nagmayat tila mi istidanom. Saan ka nalamin na nagdigos ang asapa? Nanamisan iti agsapa, gapu iti panagtudtudo na iti malam. Kumamakam ka na mabigat, Napol. Ay, naimbag nga rod, naaplagan iti Carabao Grass, ti dumapa sa tiarubayan nyo. Mayat a pagpraktisan. Pagpraktisan ko na? Juan, nasapat ngamin na nakariing. Kastaat no, jak na rom nga umyan iti may sa balay. Kat nakita nga ensayo ni Pipita iti karate. Yaga mo karatista gayam ni Pipita. Mayat man, nakita man nag-ensayo ni Pipita, Napol. Nalaing di akatulong Saan lang analaing nga agpagibalay. Mabalin pa'y a security guard kan bodyguard. Anya? Ay, si Kamat Carolina, agpakpakatawa ka. Inton maminsanan nga umyanak manenta, ituloy ko, ti agpay suro kini Pipita iti karate. Ni, Sir Leonardo, dito nakita ka nagparada iti sangot, igay. Pero mara ko man tadiyov ko. Naimbag kabigat mo, Pipita. At tansagit ti papanam. Ay, day off ko nga minita, sir. Nakarwarin na kiti amaw. San ka ba't nga tamala daw iti papanaman niya? En sana pumanaw dagiti panganan ken pagpasyaran. At dala kumakain ko adamagan kin ka. Anya din yan, sir? Ngamasan mula kuman, ngibagbaga ka dagiti amom, nang runa kini Carolina. Jesus. Ibyan ka numat ni Napol dito, idirabi. Uwan, sir? Naturog iti paganti ang kwarta o iti abay ka. Mayat nga raw na. Mayat no kasta. At ito lang di kahit ko adamagan. Ilugan ka kuman iti kotse nga madapay nga min papanak. Napanay. Nagkumay ka. Kasano nga taanamuan ni Sir Leonardo? Nga imiyan ni Napol dito, iti rabi ay. Anya kumatitakas na ay. Madinisama ti pampanunutan na iti. Juan, Mrs. De Leon! Madam! Nakanwara ko! Kadistis ako pa lang si Teresa Kauliti batok ti department store. Traffic, madam? Ay, saan man? Asidin namin ni Tisa mo ti tsindahan dahi ti department store. Juan, madam, aganan nadak. Thank you, ti panangyil ka kayo kanyak. Ay, awan mo't nga ti manipdot, madam. Agyaman nakin palagi piyo, madam. Uray, ang damot na kiti agpatpatrolya polis kan ang dapay talo security kan dito sa ti department store. Di ang kulat tamot akit dito agan anan. Ay, ni madam, sana ka talaga karatista? No pa'y, uy, gusto ta ko nayaw. Kabalak ka sa lakniban ti bakit. Wala madam. Kalabindot dan ano siyak ti bakurso na taan dabik ti ba nagitaman nito. Ay, ungaya madam. No, dito ti damagan niyo. Aday may, ni Sir Leonardo. Hawan ma'am, apag iswaron-warak ko may tayan. Jak man naman, no kasunuan naman na kayo ni Napoli di balayaw. Ay, jak marunam mo madam.
Sige nga rin, madam. Thank you. Bye. Ay, kanya nga tangag pwesto ti pang panunutin tayo diya, Mr. Leonardo. Pagsilusan ng samot ni Napaw. Apay day ta lalaki dita. Itay pa nadlaw mo kas nakita-kitaan na ka. Nadlaw nan sa nakit-kitaan may. Baguing nanti pa nakita na iti masikigan na. Naimbag ka na iran akapanpanaw ti kliyente. Adamanan sa nga iling inton alas 10. Nagaditi orasan. 5 minutos lang ang alas 10 gaya man. Anya ka titi may paay ko, Mr. Solmarian. Kunakmat king kang awagan naglata ni tinagan ko. Sige man langan. Leonardo no Leonardo. Amangan no maibos ti oras iti panagpinapilit ta. Nalpas matan ang nagsarsarita kayo kada napol ken mama idirabi Doon sa disang elim. Sa nabali. Awagak tulangan ni Napol. Kunakmat ngamin kada kayo ani napol langan ti kasarita yo. Agyaman nakiti oras yo ngam addan ti sanga ilik. Ay, naimbaglakit din. Ta naira na nga da appointment ko. Iti akin ko ka iti dayto a restaurant. Ang madamdama kanupay adumtang. Sakpay lang nga ron ti kasarasaritam Napol. Oo. Adda ka diti pagsaritaan tayo? Wano nalipatan nyo pagsaritaan tayo? Barang at ang malagip ko inton madamdama. Ha? Ay, naangaw kayo gayam, sir. Kayat ko dayta. Kan magustuhan. Ano ti kayat mo? Kan magustuhan? Oh, ti kinaangaw yo, sir. Narigat mo't no, seryoso na iti panagsarita tayo. Madlaw ko ang nasingad kayo unay kin ni Carolina. Imbiyan ka kano pa iti balay da iti rabi. Ha? Uwan. Imyanak. Iso ngamin ti imbilin ni Carolina. Pinaisagana na kin ni Pipita ti may sa bakante a kwarto. Anya? Ang sa anak ang nakaturog ang nasayaat. Kastaak ngamin no jak naruam ti umyan iti may sa abalay. Aglalo tadamok ti umyan. Ang nakaaman nyo gayam iti dayta? Ni Pipita. Nalapsang agur-uray ti lugan na kat na istorya na kaniya. Mabitlang tagur dirak iti kananta. Talaga din dyan, Pipita. Noon na ti ado pa ka kumikumak. Awag kumapagsasawan. Ha? Ay, di ka unay agong ungat. Kakaiso na nga awan pa'y uban mo. May mayat kumapay nga aguba na tapno awan ti agbidot amangaram kanya. Carol? Dayta, imisa makon Napol. Oo, day taman ti konak. Agbilang ka, wano umangis ka iti maminsa nga pulo. Tapno umaterad, di pa nagungot mo, Carol. Ay na. Naimbahan ta, pinasamit mo tinagan ko. Dahil ti magustuhan ka, ta nalailo ka kanya. Oo, syempre, agayom ta. Kan agtalag ka kanya. Inton makasangpat ka. Saan mo apasabtan ti ungat ni Pipita? Damagam anasaya at nupod no ti imbaga ni Sir Leonardo. What? Ay, imbag kita dim sa agtan Pipita. Nadardaras tapay kat kataba ka na ano ni tatabagbag natan. Nagkinan kami ti trapiko. Di unay makaalis yung nagluganan ta. Sigurado kayo ka, madam? Ay, amangan mo mabanong kailangan magmang na. Kayat ko pa ikit di. Tapno baka pagwatwatak. Nasa lunatak, Pipita. Awan sakit ko nga asma. Kan normal, di pa nagpitik ti puso. Nasayatan mo kas na, madam. Alam, takas sa ti panggap ti lalaki bang sasaruno ka na kami Ay, parutas mi ti magna. Pardasan naman. Nga isa nang agpadlaw. Palutipak lang na ita. Si putak. Namjak ipadlaw ka ni Ma'am Dilyawn. Agsaganak lang. Ay, umasan. Ni Mrs. Dilyawn din narupan na. Madahan na kasi kayo! Ay! 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 Mamuray na! Sa pangit na pardasak po lang ang tarinam si ka! Di ka wabuta kung dinanggong. Dahil pitik ko rotit. Dahil tana tumbakan lukaw. Yang ay madam, nasakit ka di pa lang tapatong niyaw. Ay, pasensya kay lang kumaan. Ay, Pipita.
kayang sipsipot kada tayaw. Namjak namnaman ang kasya tiaramidan na kada kayo, madam. Ay, medyo naut-ut pa lang, Pipita. May atod na ito inton madamdama. Ay sus, narigat ti mablaw nang runay ti kasta nga edad yun, madam. Ipan kailangan ni ti doktor. Ang mga noday tantuman ang ti pagkabasulakan ni Madam Carolina. Madamdaman ton, Pipita. Agyaman akin ka. Ay, nalaing kagayam akaratista. Nalibtak ka nga gargaraw. Agasam, nakamatam day chayaman nipdot. Nasika pa talaga dagiti manipdot, madam. Agasam, tagsiglat. Pinagligdan na sinimbarot dagiti pagta. Tiyan mo na siguro atot kwarta iti pagkaw, madam. Ay, amom, Pipita. Jakmat ugali, tagitugtugot iti ado kwarta. Kas makitam, awan unay alahas anayar ko si tibakik. Kanawan ti kwarta iti bagko. Day tangarot tinakitak, madam. So, dayawan kayo. Saan kayo na para maga kasi ti daduma? Nasasayat ning kay pakita iti doktor, madam. Narigatayin. Amang ano na apiktar na patong iti panakisang tagkitay. Ituloy ta itulangan tagpasyar. Apay, nginawagan na kadyong. Andati ko nam. Nakamag dagiti pulis ni Atong. Naglanggungan. Saloy, magisarsarak. Kandiya. Karatista ti may sa babae asip dutal na. Ada kadwa na abakan. Ada ka di na alam aladawan da. Ha, salbag. Agpapada kayo la amin. Bayan yun ni Atong. Huray, tasan nakpaya nakit kita. Sige, bye. Wah, nuanyala di tanti pagmalmalasan. Tapos na jak na iplastar tinakisarita kininabol. Tapno tulungan na kiti panagarim ko kini Carolina. Huray, tasan na akaribalan day jay. Uruyak lang nakaangas si tinalukay, madam. Naimbag ta sana nablusan ni Patong ya di pa nakaisaltik yaw. Ngam sigurado, ang tanak ni Madam Carolina, ano mo na daytoy? Ala, saan ka na madanagan, Pipita? Siyakto, tiba kisarita kad ko na. Uray, ta sa anak matanan, ano? Kan, agbalin ka pa'y abida, iti matang di anak ko. Tagapukan ka na kamag dagiti pulis da jaman nipdot. Ada pa'y may sa problema, madam. Tinagsaritaan mi kini Sir Leonardo. Awan basol mo iti daychay. No kasanukat nga bid na naamuan ni Leonardo. Nga imyan ni Napoli di balay di rabi eh. Agam, awan dakas na iti dayta, Pipita. Di ka madanagaan. Ha? Madam? Adan ni Madam Carolina. Oh, nagsarita kami lang arudon ka ni Sir Leonardo itay. Nga pelat ibaga na kanyak. Hello, sir. Diyak may ruangan ni Day di kayat kong ibagakin ka. Ibagak man lang ang tipon, no? Pagsilsilusan ka, Napol. Ha? Sir Leonardo? Oraya mo kapag laga. Kan, tapno makasigurado akasanak akaribalan. Tulungan na kamangaram kini Carolina. Anya? Duha tayo ang mangaram kini Carol? Sana ka makilinlinno ko. Ha? Pag nanga ka negosyante. Sige. Bye. Ay na, inidapnan. Kasanuitan. Kagura naklakit din ni Carolina. Ang mga saan nakto na kaya't akasarita. Ito yung tipi natin kaya fruit juice, madam. Apag isulang mati ko na, yainlaw ko agatas ka na sukar. Ang dapat yelo na. Talaga ang mawawak launay, Pipita. Naimas, makapaawan iti high blood. Nagparang amin di pa naman, madam. Isuhagan naman tayo latakan na yun, ha? Si katirumbang nga aganad, Pipita. Ha? Naawan na kumatiado at trabaho ija opisina. Inawagan kan. Uray binagbagan nak ni Napol ngagtapulak. Labid ka akatulong. Apay nga impadamag mo kinala kay Leonardo anaturog ni Napol dito ilbalay idirabi eh. Madam. Saan ang kaama ka sao tapod no ti ko na?
Tulungan nak nga agbilang iti maminsa nga pulo. Taama nga no pagbalkutan ka di na oras. Jak mo dito, madam. Nagkita kami kini Sir Leonardo itay bigat. Ngam, awan mo timbagbaga kakastakin ko, ana. Saan kan nga agulbod pay? Dayta ti imbaga nila kay Leonardo. Anya mo ni Sir Leonardo? Pinagbalinnak mo na dakas? Pipita. Carolina, di ko mapipita, ti Patsyem. Sana sa palya tao. Nasaan ani Pipita? Sino nga ron tinakaamon na? Ay, kud. Dahil tati saan tayo nga amo, iha. Iswati na saya at pagdamagam to ni Leonardo. Agyaman ka, Pipita. Taada ni mama amang isaksakit ken ka. Kuy daw day di alakay. No, jakla kumakayat ka sa rita. Allergic ko launay. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik tayo man nga pakipindutan laing and beat, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe at magtuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nasaya at launay no kasta. Awan nga ro den problema. Ibagam kadag iti kakadwam, ngayon ton maminsan, kat agan anadan. Sige, bye. Ad-adan tumanan nga awan problema. Nababa ni titulong ni Nabol. Manubi ako ni Carolina. Di akon paluspusan pa'y. Ikasar ko na dagos. Nakasarita ngamin ni Napol. At awagak tuman ni Carolina. Tatingit-tinga. Sir Leonardo, Mrs. Dilliang. Awan mo tinaistoryakan ko na nga imyan ni Sir Napol dito yung balay. Nakamamuan na nga tangarod, Pipita. Saan mo't nga rod ani Napol tinagibagakan ko, ana? Saan? Jak mo na si istorya tinapasamag ka na tayo, itayal daw. Ang mga nod at damo tawa kang ungod kanya kon. Awan ti basol mo iti daita, Pipita. Alabay, siya kung ti baka mo makisarita ka di Carolina, may panggap iti daita abanag. Nagyaman naklaon ay madam. Sapay lang kumatasan na makaungan. Talaga ang mabwisit ak mama. No asino tinakaaman nila kay Leonardo nga imyan ni Napol ditoy. Anya ko matibibiyang na. Saan amay-may sa akwarto tinagturugan mit? Ayag tal na ka kuma Carolina. Kasaritam tulaga ni tinasayaat. Jak amo. Amuyo mo ten kanyang. Jak makatiptipal. Saan ka nga agsupsuplada? Abang ano day tat pa ka isang makam. Binagbagaan nakpay ni Napol. Nga agbilang ako umangasak aging ga iti sa nga pulong. Aray, Carolina. Jak kuman ibaga da ito itagpungpungtot ka. Ngam amaga no an-ada makagura ka no maamuam tumutlaeng. Anya ka di dayta mama? Ada ka di pa kay naigan ni Pipita? Itay pa'y nagriring ti cellphone ni Carolina. Yung saan na mag-asong batan. Anya nga ta. Huray nga ta aday ti balay dakat at dalatar aramidon na. Mr. Salmarin. Dakla ko makayat ni Mang Songban iti awag yun? Nay, agyama nagta sinong batam ngam apay. Awat ti amo kabasol ko. At dahatay pagsasao. Tell that to the Marines. Dalang rod malagip ko. Kumusta nga ta ni Compadre Marino? Awan ti bibiyang ko iti day kaya Marino. Nagsupladan. Di nak ngamin am-am mo. Diyak makapagbayag makisarita kada kayo. Nasasaya at kita tayong tulangan. May bayad pa yung agbayso. Adapay namin sa bali ang problema. Dandali na siptutan ni Mama Itay Aldam. Aya. Nay. Awan mo tan. Inidabnan ngam. Anya ka no? Ni Mrs. De Leon Samat ti biniktima ti salbag. Talaga ang magisagsag mo. Langgong kayo talaga. Di kailan naganadan. Di pilyan ti biktima nyo. Ni Carmencita Gayam ti sinipdutan ni Kilyo. Ket Karatista Gayam na Pipita katulong da. Ada. Agkalintigan kayo belang. Oray saan na kayo ni Kilyo. Sandak ni sagbak. Talaga santo na maulit. Ngam deng gendak.
Dayjay apipita di sa ganaan niya. Ha! Salbag. Agim papangina pa'y lang ni Carolina. Iwayat kunti ultimatum. Ngamurayag laeng nuan niya ti maramidan ni Napol. Saan nga irado na yabakla? Kwe daw kanyak. Danda ni kaya mo nasipdutan ni Mrs. De Leon. Naimbaglangan ta nasiglat ni Pipita. Sa bali lang agpaiso ti karatista niya. Makagura ako ti katulong mi. No saan ta kumaan nagkuyog kini mama? Saan kumaan napasamak na yan? Oh, asino nga mi tinagawis? Ni kano mama? Oh, ni mamang mumut gayam ti akin basol. Agayam tawin na saan? Ha? Oo, syempre, agayam ta. Saan kang agungat? Uray ta na isalakan mo't ni Pipita. Ito'y talaga a Carolina. Kasano nga nga ibagag tinagsaritaan mi kini Mr. Solmarin? Anya, tiitantanamitin mo? Ay, kwa, Carolina. Anya, ako ang amin? Amom, akagurgurak ti mabasbastos. Isa na kinabastos. Si Kapay ti bastusak. Kan jak mo timang bastos iti padak a tao. Masimbalod ngamin ti dilak amang ibagakan ka. Taan niya ti pakasimbalodan ti dilam? Anya aya ti kayat mo nga ibagakan niya? Kwa. Kinasaritak ngamin idikalman ni Sir Leonardo. Tulongak ka no nga agaram kan ka. Anya? Dua kami kano ang mangaram kan ka. Hoy! Bakla ka! Maalam tayo lang tagangaw. Ino, talaga tayo di alakay. Sikala kumante makamu abang paspasensya kende Carolina ha, Pipita. Uray law-law ako kan ko anay di rabi asyak tinagawis kan ka. Amok magdoa-doa lata. At kalintikan ni Madam Carolina, Madam. Kano saan tayo kumanag-nag na? Pipita, nuday kariti may sa apasamak. Talaga mapasamak. Kasi tiday dinay padamag, abinastos ti driver, ti tricycle, ti pasahero na nga estudyante. Ay, wala, nadama ko man dyan, Madam. Adun taksi. Agmaw-maw tumot lang ti pungtot ni Carolina. Di ka madanagan, Pipita. Sige, Madam. Magkuray ka. Malasin ko ti sumungsungat alukan. San siguro anadlaw ni Madam Delio na? Nagistayan kayo gayam na sibdutan kan Mrs. De Leon ni Kalman, Pipita. Naimbagtasan ka nagbutang ka nagajay aman nipdot. Sir, ada na nagbutang nga ang tanak ni Madam Carolina, no? Dakumada ka sa napasamak ka ni Madam. Ne. San ka napangasngagsasaw? Saan mo na panunot? Nuaday mo ko kan paldog nagajay man nipdot? Ay, nawa na ni ti panunot ko lang dyan, sir. Karatista ka mat ngagpaiso. Ha? Sige nga, Rod. Saan ako ngagbayag? Ay, sige, sir. Taychay lang ata, di baga ni Sir Leonardo kanyak. Di naman lang nadakamat mo na dinamag ni Madam Carolina. Apay na ta. Naimbag tayo may kayo dito opisina, Mama. Awan pang ipapasak iti pungtot ko. Kat, siyak ti pagpupungtutam? Kayat ko asawan. Ada pang ipagsaak iti pungtot ko. Nagulit na talaga day alakay. Agasin nyo, ta nagpatulong ni Sir Leonardo kininapol nga agaram kanya. Anya? May samot day anapol. Duhada kanukit din nga agaram kanya. Kat mayat may the best man wins. Ako nada. Barang at napay namnamak ang madan iti apo ko. Kunak man nga bakla ni Napol? Anya kayo at aya, Mama. Ang angawandaksa. Naimbag ta sa anak mo't lang nga kagura, Bes. Kinapudno na. Diyak amuno kasano nga ibagakin katikinid daw ni Sir Leonardo kanyak. Iso nga ore agner nervyosak, inturturod ko nga ibagakan ka. Si Kamat. Italag manan nga awagan na kitibes Yaman pa'y apo. Rayak la nakaangas itinalok ka, itay misam ka. No, imisam ka, kahit nasawan,
di kan makaungat. Si Kapay. Sa anak to pulos ama kaungat ken ka. Ang ada ibaga. Oh, anya tay chay. No ada kinid daw ni Mr. Solmarin ken ka. Adamat kidawag ken ka. Agpamaranta nga agnobyo. What? Anya ti kunam? Agpamarangak anobyo? Ay, anyamutan. Italang ang makariknak iti nervyos. Agasamat ngamin. Kaya rigak ti may ipit iti nagbaetan ti dua adadakkel abato. Ay, kasano nga ti aramidak. Ay, kinid daw ni Sir Leonardo at tulungak ang mangaram ken ni Carolina. Sa kalpasan na, kayat ni Carolina nga agpamarang kami nga agnobyo. Ay, di pa ilang arod ipaypayso. Ay, ang mga numakaungot ni Sir Leonardo kanyak. Ang sigurado met nga agungot ni Carolina no diak umanugot. Ay na, adda ito ni Sir Leonardo. Ay na, ad-adang agnerbyosak. Ay, masapol nga ipaypaysok ti agpaisurok ni Pipita nga agkarate. Anya ti kayat mo ngay naman, Napol? Umininom ka di iti arak? Ay kwa, sir. Juice wano soft drinks latan. Sandan samot nga agserserbe iti arak iti daytoy a restaurant. Sa bali ko mga rod tinapananta. Naimbag ti arak ta pagpatured. Ang mga nuad agdangag nervyos ka no kape wano soft drinks tinumanda. Oh, apay ko mga agnerbyosak, sir. Awan ga po ng agbutengak. Nagwapo kayong tupay. Dahil daman di kahit ko mangaging ka. Ure bakla ka. Lalaki ka lata. Gwapo ka talaga. Noan niya ti sana pangaitan gad din ni Carolina kanya. Nga mamangahan no si kamot yung kurso nata kanya. Ay, ala, ni Sir Matt. Malagip ko lang ni Carolina. Bagnangak, Napol. Soplada nga min ni Carolina, sir. Di na kayat nga agaran kun kwa na. Kat kasano nga ro tinagsaritaan ta? Kwa, naibagakon kun kwa na, sir. Tapno saan nga gungat. Inyawag ko, adwa tayo nga agaran kun kwa na. Ay kat, nagkatawa mat. Day daman di ko na. Mayat mat lang arod ano kasta. Numanubyak gapuking ka. Sagutang ka iti agbalor iti may sa milyon ama ni Garland. Ay, nagdakkelan, sir. Juan, buyam tinaipaskil wino na positive Facebook. Anaukuran ti may sang agtorpos iti kaslatrahi di Buda ti panagsaringgayad na iti kado ti kwarta. Nakitam? Anya ayaday ta mapampanunot mo, Carolina. Nagpatulong ni Leonardo kini Napoli ti panagaram na ka. Sa kalpasan na, kinidaw mo nga agpamarang kayo nga agnobyo. Numamin ka na di alakay, mama. Numakita na nga agdan nobyo. Agsardang matngatan. Isagsagmak mula di gayam mo. Mama, saan mo ka dyan napanunot na ita, iha? Nagpatulong ni Leonardo kini Napol. Sa ita, karadapan na ka anobiyaan. Anyamot na ito ako na yun akarada. Siya tinagkid daw nga agpamarang kami. Kasla nga rod kasta ti kayat na asawan, ti kayat mo mapasabak. Bayan yun. At danto pa'y ay maaramidan na agnobyo kaming kininapol. Agnobyo kayo? Agpamarang kayo laan, wano, ipay-paisuyaw. Pamarang laang, mama. Mabalin ayakat bakla ni Napol. Kan, agayam kami. Ay, nagdakkel da ito ya problema at Pipita. Saan may pay anarugyan kin ni Carolina ti agpamarang nga agnobyo kan agnerbyosa kon. Ay, si Kamot, Pipita. Napol, kung naklangarudan. Ay na, ad-ada pag nerbyosan nak. Kasano, adyak ag nerbiyos.
Kat no kalpasan anay bagak kini Carolina ti panangkid daw ni Sir Leonardo ang mga aram iti suplada nga amom kayat nang agpamarang kami nga agnobyo. Ay, sus! Nagkrigat dito sitwasyon mo. Naimbag man pa na iturod ni Madam nga imbaga day takin ka. Kayat nang arod aliklikan ni Sir Leonardo. Iso ana panunot ko, ipaypayso kung tagpaysurokin kang agkarate. Alan Pipita, saan mo nga ipaidam ti saguday kan talogading mo? Tanukas pangarigan makagura ni Sir Leonardo, adda isarang ko kan kuana. Makaisip makiti day ta ako na. Awan ti problema kanya. Naway lagit ti oras ko. Kaano nga rin ti kayat yaw pa nag-insaya kayo? Umayak ko mamanan umyan inton rabiin o biyernes. Kasapaan tantong aginsayo, Pipita. Mabalin mo't na ita. No, parang bangunan yung amin ti umay dito yung balay. Amangan numasiputan na kayo ni Sir Leonardo. Sana bale. Tasaan na nga tapon na nagkaida kami kini Carolina. Numamuan na ngay mayak. Sige, nakayulat na. Ay na, nagrigat da ito yung aramida, Pipita. Masapol nga da magungkunak. Wan nga rod, injayaan nak. Ay, sa parin sa tikayat nagong ko na. Hindi nga tanay, Chay. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. At tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Talaga mo, Tanya. Inmay kala dito yung opisina, tapno pagsaritaan tati pagsugpunan ta negosyo. At pa yung tugot mo asabong kan chocolate. Saan na may panggapit ti negosyo ti Maya Carolina? No di ka deto'y arungaing ti pusok. Unay mo't daytan, sir. Nagunat ti Ilocano. Kaslamat tan idi panawan yung kadamama nga uso pay laeng ti tapat. Kaslamat laeng teenager asagutam iti sabong. Awan, diya karamidan. Tapno may panagnak ko lang tinadarisay. At arikagay ko ka. Amok, akayat mo nga aramidan amin, Leonardo. Iramraman mo pa yun na, palagayam ko. Dagaya mo na ibaganakan ka. Kasta, tinasingpat ka natulnog at tao. Ang kasanon no madamag mo nga da nobyot. Kadaanan nga stroke na iti babaya kasken kadayta. Nga masikog to pa dandanin may kasal. Agawin dan to bay lang itaray. Nagistayan ako salbag. Awan sir-serbi ti panangar-arap paap ko kin ni Carolina. Agasumat gamin. Naglailo. Nagragsa ka na kisar-sarida kanya. Sa nakasno ko nakasubsuplada. Nabayagan na pampanunutek nagbatulong kinin Napol. Numasawak, tungpalag tingkarik kinin Napol. Asaguta, itinagkalagatad. Uray bugos ton tinalduma. Awagak man ni Pipita. Mayan nantay numero na iti silpon ko. Yak pa'y kiti sigurado no dalod ko. Salot. Ada ito gayam. Dayta. Sapay la kumatasong batan na ti awag ko. Mayat sagit di tiriri nga ang Pipita. Anay na ka naragsaksal, tapno na sa landakan trabaho. Denggam. Umayak kita. Kaya't ko ngagtinulong kayo kay Napol tapno aklo ng nak ni Carolina. Kas iting kari kay Napol. Sagutang kamat itidakgal agatan. Sir Leonardo, makiuso-uso mat lang kadagiti may paspas kilitipis mo. Ada dagiti nadarayak nagturpos agas tater aramidan dagiti naganak.
Sagutan na iti kwarta, dagiti anak da. Kinaparamag na ita. Nang runa no ipakita na iti sa bali at tao. Sana na ito ti problema, Pipita. Agpada kayo matlatan kan Napol nga aramatan ni Leonardo. Naimbag kinapol ka sana naungtan. Kat ni Napol, adan sa panagbutang na kan ni Leonardo. Tay paypayso na matan, ti agpayso rin ti karati kan ka, Pipita. Talagan sa amabuting ka kini Sir Leonardo, Napol. Kasanon, nupod nung agnobyo ta. Iso nga rod, ngagsurusuro ak ngagkarate. No, kayat mo ti umyan manin ni Balay. Paisaganak ti kwarto ang nagturugam idi. Apag iso, kalpasan ti parang ensayo yung kinipipita. Agkukuyog tayo nga agpasyar. Day off gayam ni Pipita. Umayat nga rod no kadwata. Ada chaperon. Sika talaga. Ibagamlaan, no kabutang mo ni Sir Leonardo. Apay no kabutang ko. Ibabawim ti panakinobyong kanyak. Saan taa talaga nga agnobyo, Napol? Agpamarang talaang. Ay, ibagak tipod no, Carolina. Talagang adda panagamak ko. Nagpatulong ni Sir Leonardo iti panagaram na ken ka. Nobya kamot gaya man. Kasano? Napatpatagak agay mo saan ka di? Tay kunadan, uray balasiwam tinaapres akarayan. Ay, iso atak dirakon. No salangadan nakto, ibagak to adwa kami anagaram ken ka. Angam, siyak ti pinilim. Pilyo ka talaga. Kasanon no kagura na ka. Anya teramigam. Iso nga rod, ngagpaisurak iti karate ken ni Pipita. Angam tapno da maganab ko. Ipaypaysutan no kwa. Anya ti ipaypayso? Ay kat amumlatan Naskan pa'y aya nga ibalikas ko. Sanlatan. Amangan no seryoso Amangan no agpakasara din na oras ni Madam Carmelita. Piliwa talaga ni Napol. Uray at laan na ilabag. Narik na kalimak basit ti rupa. Diyak lang mo, unadlaw na. Kasanon no ipaypayso na tungag payso. Saan ti ko na ka? Saan, Carolina? Saan ka bumigay? Isungarot at tiyakon nagayat pa'y. Nagbalinak asuplada. Tapno kabutang dagiti lalaki. Isara ka kayo gaya. Ambo ka naging sisidaw ka lang, Pepita. Nasaripatpatan na, ken kabisadom tibusin na tilogan ko. Malasin mo di kutsik, san ka di? Sana kung nagpalpal ikaw ba Kumusta na dinay-bagakan ka? Pasensya kayong sir. Saan ko pa yan naibagakan ni madam? Kanain mo't kami na marambihan na sumangpad. Saan kan samot na mapangnamnamaan na katulong? Naimbagpay ka na po dan aramidan na. Kaungat daksamot ka na sir. Saan wadyak makaungat? Nukaslasan ka at tawa ka sarsarida. Ay, saan mo't sir? Hinton maminsan nga umayak. Kan umay ka kasarida. Masapol nga ta napintas nga ipadamag mo kanya. Sanak pa'y ngamam mo, Pipita. Makaungat at talangan ni Sir Leonardo. Pilitan nakmatan. Kananya jay kunanak. Kas nabalbalangan na. Nubot-bot nga na. Ay, saan na ka mapagnervyos? Pagtasan na lang na, makita natin sa tulan na. Ado ko mati aramidag itangal daw. Ngam imbabawi kon Pipita. Tapno, ada oras ko amang dalos iti kwarto apagturugat. Pudno gayam din ang nagkwasaritaan da Madam Carolina ng nesistilyo ni Dirabi eh. Umyan ka man nandito ay. Juan, tapno masapat ang aginsayo inton bigat. Talaga ngay paypaysong nagpaysurong ang karate niya. Juan, tapno masalak ni Baktibagik no dadakas nga aramida ni Sir Leonardo kanya. Saan ko na tong paltikarik? Gapo iti pa nagpamarang mi kini Carolina ng agnobya. Amom sir, imay nakmat kinasarita ni Sir Leonardo. Pilitin nakitin at tulungan kiti pa nagaram na kan Madam Carolina.
Saan mo tinungpal? Wano, nagbutang ka. Tas suplada tinobyak ka no. Kano ha? Wan, tagpamarang kami laang, Pipita. Inangaw ko nga rod nga ipay sumilaangan. Ay, Pipita, at dagaan ni Mrs. De Leon iti asidagta. Ang mga nunangag na tiimbagat. Talaga anang nagkutimbaga ni Napol. Nadlaw ko anabainan. Ngamnagin ko na akla nadyak nang nagpipita. Naawmat nga min ni Napol, madam. Awan dakas na no'y paypayso na. Kaslasan samot kami na bakla ni Napol. Medyo bakla, di ba nagtigtig na yun, madam? Yung, dapat nagitikas ka na na nangasawa. Awan dakas na lukas pangarigan, Pipita. Wen aman, kaslang kabagay naman nga agpaiso kan Madam Carolina. San mon samot na naiturturot di pa nagpaisuro mga karating sa namol. Nakaridridam ka nagray. Kunakmat idin kan ka, Pipita. Nudyak narwam amat maturog iti may sa abalay, alimbasagan hak. Pasapo lang mayroon mo kuman. Na dito'y kantong nagyan no, kasama kayon kin Madam. Ha? Ay naimbag tamat maturog pa lang ni Carolina. Numangag na dahi tayo bagbagam, jakla amon. Rugyan takit din takin sayo, Pipita. Sige, agplaster ka nga roday. Wano, sikat yung muna dumaraw. Malagip mo pa yan, surugan ka ididamaw. Ha? O sige. Yeah! Pipita. Ay, napasaktan kan sa amatan. Okay lang, sir. O sige, iparapanta ko matang karaw. Dahil isa na pulos makamalis na kapuso mo. Sumbat ang tisilpon mo. Sumungbat ka si kabakla. Hello, Mr. Solmarin. Naimbaga-bigat yo. Sigurado ang lang na imbag tibigat. Paspasirukan nagsaman. Ha? Ada nagpulong kanya ka nagkuyog kayo kan Carolina ye plaza. Ne, sir, pasipsiputan nyo ka di amin agaraw ko? Oh, saan nagngamam mo kung naglangarudan? Biddo, tinaipadanon kada kayo, sir. Kadwami ni Pipita. Oh, kasta ka di. Kasta mayat matlati pa nagtunos yung ni Pipita amang tulong kanya. Tapno maasawak ni Carolina. Nasayaan no kasta. Nakasaganan titit ko kada kayo adakal na kandidat ti kwarta. Anya? Wen, dua kayo ken ni Pipita. Abulay kon kada kayo. Regalo kada kayo. Sige, bye. San asyak ni padpadasan niyo. Kasarita ka na yung bagdag iti tao. Ay na, nakabutbutang ni Sir Leonardo, Carolina. Ipangpang tanak mo tan ito inawagan na. Sakbay nga may tayo kada Pipita dito'y parke. Kalkalpasyo kini Pipita ang nag-ensayo iti karate. Sa mabutang ka? Ay, kwa. Mabutang at parakan ka. Amok pa yan no, iso ti pagtungpalam. Dayta ti saan pa mapasama. Iso akinid daw kung agpamarangtang agnobyo. Tapos sardangan na kon. Carolina, anya nga tano, impay-pay so talaangan. Anya ti ko lang? Saan nakman nga ang angaw na kasta? Amangan lumamati Sa anak nga agang angaw. I love you. Iba ng timak. Mababain kinipipita na makita na ta. Ni Pipita, awan mo tan. Nagturungan na nga tan. Naturod kan samat lang, nakaduwata ni Pipita. Itatadimon makita, mabuting kan. Ha? Anya ti kunam, nakita yo pinatpatan ni Napol, tinakulab ni Carolina. Ragasa tan di logo. Kunak manubagla. Halo ko na jay. Sige, umayag nita. Agsagada kayo. Iyof ko nga peso ina, kamutaw. Kandak na Madam Carolina kanabal. Nalagip mo man timawag. Nalagip ko nga min na sa Baduita.
saan kami anak pa ni Garden kin Nicolas? Impasyar na ti pamilyana. Kat si Kangay? Malati wa kiti balay dama po ginton madamdama. Daw asen na kanon nila kay punpunya po. Yung mamangan no simbruman ng tirayo man na. Ay, isumod ka man isumugat. Kakaasi amang goy-goyo diti sa ka na. Yan tamang guygoyot. Sige nga rin ka mo tao. Ay, apay dito jalan laki. Agturong na wati tiyan danapol kan Madam Carolina. Ay, dakas sakit ipanggap na. Nisriyo nang tunay dyan. Saan na si katibang logo kanyak si Kabagla? Sige, bulbuluan nyo. Siya kundi makamukin ni Carolina. Sa anak abakla, Sir Leonardo. Sa anak nga asit gala kay Leonardo. Sige! Pagdaasin niyo yung masunod ka ni Madam Carolina. Kasyak na makalaban niyo. Si kakit di nakatulong di mangkarit kanyak. Hanya ko mati kabalam. Sige, darupan nyo ina! Sige, dumarop kayo. Awan mabalbalin na niyo. Pipita, labol, at napaltog na. Ay, delikado. Ha? Paltukan nyo! Ay na, agyaman naklaunay pipita. No saan nakatinulungan, jak kabaulan ida. Dandani kay gaya mo na isagbak. Ay nga, nakabut-butin kayo ni Sir Leonardo, madam. Agasam? Ado ka no illegal na negosyo na. Kung tao na may gayam na yun, nangasipdot ka na tayo ide. Ay nakabutbutang. Amang ano iramraman na tinagsugpunan mi ang negosyo kadagiti illegal nga aramid na. Ay, siya kunti makamu iti dayta Carolina. Mrs. De Leon. Ipaypay sumin kin ni Carolina ti agnobyo. Agkasar kami pa yan. Maragsa ka na para kada kayo adwa. Alang arudan, mama ati awag mo kanya kita na. Ha? Agpamarang tang agnobyo ko nakidi. Kunak no angaw mula ipaypay sa mata. Ay, saus! Sapay ko mga ron na masaksak di pa nagkasariyaw. Sakbay ng subli ang kinibugyasan, madam. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan manen tayo sumarunong nga panakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sapay lang kumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumarunong manen. Di mo ko manipipata di like ken at subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.